Wat lagi fans jong Ronaldo hakaleng ka perthei kilakwa banyo ibiangnya Ronaldo hamadan nyelekai menta kamit Persia ek Al Ittihad. Henry ka kubor ka pasngosi kadai pamenta kamit ru ngimpat la banyo ya Ronaldo nakam ta Al Nassr haka jilekai ka Saudi Pro League Persia ek Al Ittihad. Namar nakaling jong Ronaldo udang yai boykot bet Persia ya ka manajemen haka Saudi Pro League. Hakaba Ronaldo lakam bakar kompenyai kamlong kabayaj bejaj rentik bat kapalong lek siliang ya ka klub Al Nassr. Bat ka dauhi kadai baka jingtit ka klub Al Hilal ya Karim Benzema haka klip mat ka bakadu ka window transfer mata opnai Januari. Kadba nakaling ka jubab kapala penmi nadu nin ka sngi ka Saudi League official. Kapala penti kenaru kum ka jubab halor kene ka jing sngo Persia jong Ronaldo. Dah ka bakalakam baka Al Hilal transfer deal kata ka jingtit kamtam tayo Karim Benzema kadai ka bala baitengka da way hespa businessman hak Saudi Arabia kata Al Walid bin Talal. Kum taru kat kum na ka Saudi League official klaong ka kamru balada ka Al Nassr ka kwa bantit da payar ka kham remdor ba kham tebit kala ban baby sahi dalade. Namar ka jingkeno jong Ronaldo kadai ba kilai teliki weipat ki klub kata ka Al Hilal ka Al Ittihad bat ka Al Ali ide kilai teliki klub tiba yok kambun ka jingjara pisah ka public fund investment banyak Al Nassr. Henry kene ka jingjubab na ka Saudi League official ba kalakam balabai pisah da Al Walid bin Talal ya ka Al Hilal. Kum taru nakaling jong Ronaldo umpat hun setia ya kene ke jubab kad baka manajemen kalong da kum weipat. Kum ta menta kamidru nakaling jong Ronaldo undang yai boykot ban ommi madan nagam ta Al Nassr haka Saudi Pro League Persia ek Al Ittihad. Bar ka Saudi Pro League kala kenoru ba Ronaldo don hok ban Persia ya kene ke manajemen namar udai tang orang ilekai ubawan ilekai ha Saudi Arabia haka Saudi Pro League haka klub Al Nassr haka ba ula yoru da ka jingsu ka ba hedor. Kum taru ka jingkeno kilami balada Ronaldo sngo tenat ya ka manajemen haka Saudi Pro League ula ban minoru na ka klub Al Nassr. Kum taru ka jingbom sngo tenat menta ka dei bakat badang don ka ne ka huri hura na ka ling jong Ronaldo hadu ka nostin mi madan stang boykot ban mi madan na ka klub Al Nassr. Baladakan long hakane ka rukom sa ka klub Al Nassr ay ka aksyon kabakan sa sim ya Ronaldo. Ti minta kamit hagaba ka Al Hilal wa tam lupa ya ka Al Nassr hadu sapon ngin sa UI ya gani ka jinglekay klem ka jingdon lang jong Ronaldo. Bat ya kani kubor pa Ronaldo umpat mi madan minta kamidru kani ka kubor ka wanru kat kum na Fabrizio Romano kublesibon.